HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote 31March ni sim som tum la khat ni huwa Eimi Times sa kon chule van noi te so chom ke lakhom phabem ho ta san thei ta thulut ki mudung zuizin ahung hlung ding April ni sim nga le Kuki zolam kai hole Ministry of Home Affairs thleng hon kihou na nei divin ki sejin hi hichi to khom na ding ahin MHA konin Kuki zolam kai ho bana mailhe se so ngalang in jong kouna invitation amudan ovin ki sejin hi ahung lungding April ni sim nga a government to kihou na ding to ki sejin zan hichin Kuki MP Manipur makai na noizin iti panla ading hamti sei khomna masna Kuki MP Manipur Kim office Kim secretary na Kuki se solam kai hon ki ho khomna anei uvin hi aki how now resolution bang tu chanhin mi pi he din ta do hinai pon hi zongle nam mi pi te dia aphalam te pena panla na ding resolution asim te divin kin chat hi alangkhan ajomi council injong interlocutor AK Mr. Akona kouna mo to kilan in ipiti kalson ding hamti in ni khoma sani chun jomi council working committee JCWC makai na in anan sei khom ovin hi hichi ajun April ni sim nga a government to kihona ding a hin panla ding pha akisa in kihona a gapang de in JC teleng in president le secretary gazaudin jong phatsa na anei vin hi government in tu chunga hi mail hi hole Kuki zolam kai ho ani kho ki banga ki mupi ya ko hin thakha na to khom sa ki hoding ham Aheloute achumchuma aki mupi gun ham tiwang het chet hinai poi gel do thei kha chu amasa a Manipur MLA ho home ministry in anaki mupi azong chu Kuki MLA ho le mele MLA ho achumchuma anaki mupi dan ovin akisejin hi Kuki MLA somhon separate administration demand abol jinglai evin political party tha simding angai to vetin ta sanum ta tulur khachin asejin hi Phalna pan sanitin tu subu the Sangai Express in nikomasani chun Kuki zolam kai hon Kuki National Council KNC simding to ogon anai vetin anata alang ovin chele to ogon lol hinnadin Kuki MP Manipur kim in Kuki se so chumchum ho to khom na anai ve kitin hi hichi KNC kisim do ding to kisejin turchampur a Kuki MLA som zawna in tau khom na anum dan in jong thulut chun ata lang in hinla ki thulu na imacha asim nai lodan ovin akisejin hi KNC simding to ogon hi India government to peace dialogue thaina ding lungtu ma ki bol dan in akisejin hi thulut in asai ben a chun Kuki zo lam kai hon political party tha khat simding jong angai to ve kitin hi hichi party tha chu Kuki zo National Party KJNP kitiding chule hichi chun tu pena Manipur Assembly MLA ni ne Kuki People's Alliance KPA helding ti hi het thei khat chu KPA hin tu pena MLA ni chilun thang sing RSC le kim ne ho kip hang sing cycle SC ane hi thulut in asai be ke na chun KJNP hin ahung lung ding 2027 state assembly election tingle Kuki zo assembly constituency som ho a abona atet ding ti hi Manipur state government in Farakuna andaki holmo luwang them mukes mudo nadia dangka lak som ki paman anapondo ta ki sejin zan hi chun jomi council in state government Sydney lang nei dan ahin ta lang uvin hi Jomi council Thusoh in asaina achun state government in mi ki holmo ho to ki se abui pi dan hi lungdon het them ha e atin hi azi chu state government in mimang chi hi zongle phai chama kon me le hobo a ho sa in thingla nga namhlom zo ho ki holmo teng na sa in akoi poi kum som ni a upa me le pasal luwang thimu kes ki hormone ze in state government in pan ala paizin koitabang ama umna Aheloute ama ki holmo to ki seya thupi thei amle dangka lak som pi ding apong ovin hinla thinglang mi tamta againa ki hello ho thu state government in don le na sa in akoi poitin jechi in ngo na nei jin adia achi sa junisim group 2024 a rambai tingol hon anapui mang jiribam vengnom a cheng mangpu langgel thua government in imacha asai poitin jong ngo na nei be ovin hi
in sung mi tele asu kha nam mi hon nge na iza ve ham kha ki nei zo nung zi injong dan lovin akoi zuvetin jet si Thusoh chun asaizin hi che je hin tu chen hin ting hlang me ki hol mo mi som le khat ho hin akisai pi mo pun nei ho akodin he pha na neo cha zo amu povin hi hitia hi signei lang nei om pe a hile jomi council in thudi justice munading a bol theizo se ki bolding hi tinjong jet si Thusoh chun ata lang in hi gamsunga dan le thupi dinmon in azil dan in phaicham sunga police station somnathum in ahop sung tilo Manipur pumpi a Armed Forces Special Powers Act asfa chu April nisim khat 2025 apat lagu bedding in center in janhichun thupon a ball time Auspa hi Nagaland a district gitle Arunachal Pradesh a mumphabet mazong su saw hi Manipur a Auspa in Ahoplo police station somnathum ho chu Imphal West district sunga Imphal PS Lamfer PS CDPS Singzamei PS Patsoi PS le Wangoi PS Imphal East district sunga Porompat PS Hengang PS le Irilbung PS Thobal district sunga Thobar PS Bisnupur district sunga Bisnupur PS le Nambur PS chule Kakching district nga Kakching PS ho hive Central government in Gamsung dan le thupi din mun avel vet zonu in Manipula police station somnathum in ahop sung mun ho tailo Gamsung pumpi a April nisim kha 2025 apat aspa thagup ma bedding phondo hitin janhijun Ministry of Home Affairs Government of India Additional Secretary Piyush Goyal Minakiso notification khanin asai in hi hetpeh chu Manipur pumpi asfa hi 2022 kumbol chanchu an a hi hichizo a ko Manipur government in mum phabat ma hi chi dan hi anala ado hi ahilla gamsung thulela dinmun aphat lozi a akila ado na mun phabat ma October 2024 center in Aheloute kit hi and sing in Manipur Chief Minister hin akon resign agibol tohlan Manipur president's role hi February nisim somna thum 2025 apat an umpan hi May nisim thum 2023 apat Meitei ten Kuki zo chate chunga gal ahin bolpat wapat Manipur Kuki zo chate tamta in thina na to hitai Myanmar gamsunga liupi 7.7 magnitude hana anaki hoa mehem sang khala jasagi chunglam in thina atoa chule mi sang thumle zali walin machanna ato zo kisobin Sunday ni hon aftershock ti chu limpi 5.1 magnitude na hana anaki ho kitsin gamsung dimun asuboi he tan hi avela ki ho kit tolhan in mi ho du na ki thupi na kin gun ho ahina bangta in achela mo sa lo tan hi limpi ana ki ho masapa ji a mandale le muntam pi a infrastructure stichu le lamlen elpot le munpoi mo ho hata asina na to hitai hiti je chun apet pena ngai chat thil ho pu lu wa the hitapon Red Cross ten umzabi sunga Asia gamkaya dinga bangsit na lung ho la agim nei pen hitai active banoi gam chum ho akon ki thopi na alut jing in ade in India China la Thailand hon relief thil tampi atha lung tawin hi chula United States j injong ki thopi na US dollar 2 million yen pe ding in anapong do ove limpi gimnei to kimanin United Nation in gamsung mi thi hi sang som chunglam hingdi in asui do ovin hi hilla Myanmar gamsung boina zin mi hu do le mi ki thopi le nitin ngai chan ho amun mun a tha lu din to kon achil ha pinawa ha asna atampi au mekiti hiti je chun in achim dan mi tampi housing zong hutle mancha them mangin avela mi pi tel la do na ding amacham chamin achil ha pi zung vin hi ling pi ji a Thailand gamsunga zong mi som le get lam thina to in thilso to kimat in vai hom hon Myanmar boina ki thopi na ding in ki tho homa pan la ding apoi modan ata lang uvin hi hi chana gamsunga wangsit na hlunjing wang in junta vai hom ten mi pi chunga bom hi na achil ha pi jing na lai uve Houthi galgu bolhon US te gal sap konglin USS Harry Truman chu Red City pi chunga anabulu vin ase vin hi
Mars nisim som tumni hua hauti te spokesperson ya saria in anapondo dongzizin nidan som nilali ka asungin US te galsat kolin USS Harry Truman chu Chris Michelle John mangchan thumveita lolhingte in anakibulu humetin anasai in hi hilla US officer son thupon chu nirkalna naizun hitabanga kibulu na chu ampon phat masaa nabulu na anchilha puzong chu garsar kunglen akun mungamla ta a chu hidan an hilchin uvin hi gamkai sungbui na to kimanin US in galsat kunglen USS Carl Vinson Jong Middle East gamkai sunga anatol tawin chule hauthi te bulu na ho donbon in apan sa naw mumpi ho len na akon bom hi humna achilha pizing na lai uvin hi China le Taiwan ki ka gigi tuna achilha jingle akho lai ta hi jingwa in US in Taiwan anga F-16V Block 70 galsat lena som guplogup ta cho masupena ding in pe do na ananai tawin hi chicken gonchu South Carolina gamsunga Green Valley a Lockheed Martin facility muna anai uve F-16V hi F-16 galsat len na kisim do hola a atha pil changkang pencho hitan apha le khangdung zuya ngai cha mancha chikim a kibulbe chu hitai hitri galsat len hin Taiwan air defense capabilities hata asu ha ding hi ekiti hetpeh chu US le Taiwan ki ka ki tho khom na noisa achisa 2019 kuma arm deal kinop to na nei hlandung zuya Taiwan in US dollar 8 billion lut na US koma galman cha acho na dinga ki phatsa ana nei hlan la a ba khat chu hi alangkhana China hi karman cha spelam a hata a atam le agim nei le jingwang win galman cha nei ho hi galpi galmun a kiman na ki hebe se lo battle tested hilo galman cha ze hinalized hi Russia in Ukraine chunga buluna achilha pizam tokilhan in Mars ni simsom ni lekoni khochin Kharkiv hopi sung drona anabulu kidu tokilhan in te sekum somgup desegi a upa pasar khatle kum somsegi a upa numei khadin thina anato in chele numei chepang pannan mi som thumlanga ta in machanna anato uve Thusoh Lakhom Ukraine President Zelensky in hatin demna anaizin achil hazinglai chamna do na dinga kihou na hi Russian President Vladimir Putin in iza asa lo na hi ati US President Donald Trump in Putin chalo na hi hata phamo asa ana na phongdo in ata asata a Putin akihou piding dan anasai e chule maban a Russia chunga tariff sanction hata a khosa be thejin jong anasai e hetpeh chu chamna do loina ding a vanwei gamtam pen kihou na hi atasanuwa ati a Russia in chamna ta hin ho asa na ding a presal pia Ukraine atasanu hi dunia ding in Thusoh HB in akichai tai Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phal chibe